Member Krumzeri, Impact News and Potok Sabe, aspiring candidate 2017, being W. Punampu Aham the Tram Oxley, I can see Unazagudruba, aspiring candidate as Singai Assembly Constituency, BJP, ticket, Mirep, Ogan in Toluba, Adumlaba, a candidate in Oza, Azabo Tram Oxley. Ozazi, Maruina, Quicatan Colestagi, be a pass from Matunda, Yam Queen Ozagsin from the Lemon, ZEO or a additional director education, Espo or a Maduga, a top public service man Stokre, Luna, Ozukariba, Hogi, Deputy Speaker, MK Preso Simri, Sigi. Mamangi tam da ekhoi Congress ki mihut amo ina ka ki bugol na Youth Affairs and Sports ki Minister su oina Manipur Sarkar da thabak tobiram laba ekhoi Cabinet Minister oina wak tobiram laba dum laba candidate ne ozabo tram noksri oza aham da khamjning si mamangi tam haldi hoji uji ki tam se ekhoi MK Preso Simrena ekhoi kari ba kanu se masi tam se ozana hana sukara mini minister ramini mamangi da mikhal thengna hudri se kari kino e mamangi mikhal thengna de bishi Is Jum like anything of the obstruction up. Threat lap, the left kitty. I don't want to tea a threat loider. And take you letting money were in blue shoe and take the Dum Yaragni in a curly. As you may yam seen them wave one ambitiolity, way the acre issue, but the Bashito issue late, and the moon issue. I nag Kendra, the Tabato Kipido. When you come, Miam the Soibu no shippy, or Joji no shiri, Miam the pressure to lay one. I intending candidate Amma when a Kung Acha job, Jingai Kendra, but a yore. Even in insane Mung Kong Weber, Haishera Patang Kumba, Toloi Kumba, Kumsu, I lead me yore. I don't mind issue, Kungi Minishu lepe, no lepe. I could eat Nangit Mati. So I don't know that I could what pigni, Marandi Noina, Nahagna, I could come the Tori with Tabagasti, Angapani, Americana, Nishununa Tobukum, the 2 days, and I was shocked like I big a noina, so I know etiquette you pun legani, lepshu legani, Kashu Karagini. Kajenary. Yamazi, Ozana Kugi, Kitang Ozagi records from Yamtamda, Tabak Yam by Katpiramadi, Equincy records Udi Uzere. Was that the book Hogi Yamaru in the houses intending BJP candidate say, a quick Ozagi singer assist the Mika Sugi Ozagayan. Me Marini, in a Jingai North Diggini, a quick Kungi West Diggy, a Chinchiroi Diggini, Chinchiroi, she quite dig job, Kendragi, the what does you yam benini. Mother the Tata, so me a shimre, ahum the kaki money. Maliki the bidigi, a tumlepada, a Amara Congress ticket, car at me. Although a hoche PGB the lady, Madam the PGB, Moti Shaipna, a Pavatabak do young letter must in the Paragani of the PGB, they joined Torabini. Was that the out of 4 intending candidate Manungsa? Was as possibilities Kai for one lay, a quick party ticket prepare big possibilities. Possibility, winning ability chance the ain one. Other dig, Toloi dig, Sword Vishum, retire AAIS I normally. Somdal dig, Dr. Krishun. Other dig, Kasum River, Krishun River, Patan dig. Claim Shimley, and the director should wear in Bado. Although chance I wish the winning chance there and won't dig him, but Kanashuliti. Okay, Madu, who come past the Rachel Levishu, Agi Kendra, Church over the Chelushu, Miam, shoe had a gunny. Although Moina, Tika Sharanturan, a Pirek Levadi, Madu the Agi fall that day, Tika people mission the folly. Although any Taji, Moina, Kendra, the mechanism of Shijin military, I bid in the Region Department Yama, yes, I PA Yama, or the RSS Yagama. Madu Mokuni Jumne period, I wear it. I show it in a way. Okay, criteria factor see Zagiam sound, Lepas Minister, government representative Mobani. Others see, I can see Maruina. Ruling the sanction recognized ruling the lake MK Preso Simresi, Masuhana Mag, a Kugi NPP candidate Labda, Yamna Kugi NSN, I'm the threat of the Karpang Misamina, Ozik Kugi Ozagi winnability sans, Karapole, in case ticket Pangan Kalaba, MK Preso Simrega, let me know of them the sans Kamaito in Lobby. A Madu Budi, a Preso Simri, Gertotri,
because magi performance pachati mayam nangandare magi performance pachataba man kendra da chaktuna kendra gawa pakri li kri toshira karamain toshira mission zu contact to shu leitre ado no chim mayam na mabagi thajaretre ai jin tv go wa ngam nite atar su ma lepki gni ma chagla go khomba ngam gra ngam loidra bi ai chin ne ye ngam ngaji ozagi sansi yam wang sum lak masi oza confidence level high wikalak mani oza da bo si maruina lakdoi problem si bjp si manipur da wa launa koi wave se fana high general level kanda koi gi joy kisan he thokiba adagi maya mo song thok song sing film lakpa adu bjp gi wave si manipur da leitre handu khre ka habu hainrak pa aduga congress natna manipur gi sanaba manipur gi soil da sanaba political party si leitre except congress ka ngang si minister ga khangam na high kibele si matang moina sum harak pasina hoji ruling government oibnina hanta ki vote ki factors da kayam na effect play da male ozada masi joy kishan to basti ai ngapni ukhung da laglaga ipo bi cheba kai khangan cheba congress de chebdi a yorobni khang khang o to na man bjp party thatoglaga congress de join to basi very unfortunately ado madi ma ya pambani politics di kana ni shu thimbi chu yati ma ya pamba ma ne chepani ado madi ma gi wishnu ado ma gi factor di bjp show e ko ge bi ai di thaji ti bjp tum gi ni chin da bjp gi ticket pa chen thara ba ja cha bu khante ukhur khante timmenglong khante ado ga uchi ki kari sadar his khante Demang sorry sanapti khante ayam bachin di bjp lakini tam gashidi ai di phacha chap chaba ai bi ngamte kissing di prospects yang wang le yam na wan le re ma de ke jim chama we bi na phami ne bi khopmi ne bi yam na he ri bi shoi na ma ka gi ni ai thaji ukhung di bjp gi tikesu ahung as chum phaja thara ba da shoi tre ahung di Congress di loi okay ukhun stage hani congress mam sing santak di bj loina la an loina lakle oza da bo khogi maruina hoji si demonetization gi la khiba ade hoji ki khogi center da khogi bjp na pan ba da economic blockades da mating pang te kholak te gain bjp sibu yam negative obi mong da yam kan haiba mayam khasu leiram nina masina hanta ki poll prospect da adum akai bi la oin khan bi ai di ma du jal akai ba lak loi ne khan je ti apha puro na be ki limpi ni ni sui ta je ado azan tak ona mikhal lepi gi si karam ba agenda da lepi gani hantak si akoi singai ke na si karam phaugi sang da pukhat ke na khali karam ba development ki issue da natra karam ba agenda da praja myam dagi ai bu vote hada bio se kari ground da sang ga vote khom ga de hantak ki matang ji ai gi motto di to serve man is to serve god mi bu shepa tu si so shepa tu ni ekoi machimano manipur machimano community khaite na nungshi na himina ba ayapali tna ba adu ki de cheli ai community miam ai respect chu to ye adu dai na oche kari ba ai gpd ticket di kare government information shu shoi de lagle de ni miam da tajen da de adu bien number 1 jeng gatam nungshi na ba bis de egi moto ni kari togni number 1 education the proper education da shi meiti ujam yam na chinda chalga shatra bu tapi ba khopi ba di manipur education yam nung shi bani meiti ujabu chimina okpani bi shu le li ti nung shi bani ekoi khongi meiti uja ekoi khongi meiti uja hai re ni kana mo meiti uja khara na chinda chengin de bi ekoi bu enen se no o e ekoi bu ma do ni hai bi machin chiba wa yamanga ai dai puge meti uja ma shere ai dai puge kumyam ni shwari ni meti uja le ne ipo bi shwa kana tamashi de porod la yego education director office da MA ni BA ni kerani gi thabak to na kampuda ka to ne le ikai je ni ai uja werum be ishu to uja we kini karmai no uja ni kerani gi thabak to ya bra zon na le chelu mayam utilize to ne le chinda uja shulili miti uja li tre awabani adu miti ronga bishu hai tre na ekoi bi gamatam di ekoi di miti uja na manipuri tapiri bini mathabi thaina ge lairang chimpha pore bini wari li bena nu shinu shibeshu tumni
론가슈 얌나 파우네나 눈시는 레레미냐 오지금 아우지디 마도리트레 아도나 이포빈나 차이 거의 멋지면 나오니 멋진 게 와니 프랙티컬이 없대 메티우자 타지로 얌눈 신eb니 메티우자 부야 이 셴라가 이거 북진 셴라메니 매트스 메티네 메티우자 타피니 사이언스 타피니 머니푸리 힌디 거의 비tam디 루인 바이 거의 나오지 인디지 카라 이리바 하이리바 메티롱 이바 하이비슈 메티우자네 타피비기니 마도 인티그레이션이드나 마도 눈신eb니드나 그럼 하이네 메티우자 타데드나 아이코 눈신에시 machin TV one. Okay, hadi thabak na utre hebni. Hana mai tigi ozam yam thari ngai dan ungsina madu yam na leire mi. Ado hojisi khogi imphal da transfer to hamdina. Masi closeness samu gwat le hebni. Aduna hojiki closeness ki breeze ma gap si breeze to gni hebni ozana. Ai mo de to gni. Meti ozam yam chin da tha gni. Yenen sen shu to di nung shi bini ai ko kongi meti ozam ni chami na ri thami na ri bi na yenen sen shu mo shu lein ma khangya ba. 그리고 파트부터 콘데 다이프로 그냥 외슈고 왜 아마니 ngau신도나 유탑버 코파 누피브 까투크란 토르 비마도 데 아이콘 슈 감방은 때 비슈리에 아두바두 kum비슈리티 마두 아이솔레티드 케이스 마기 마랄기 마투미나 락사반 헤버니 어자도가 머루이나 거기 허직시 거기 NPF 나 마술레비니나 나가 피플스 프런트 하방 레이나 아데우지 인디아 거버먼트 가 비속스 도브네 모기 폴리티컬 에스피레이션 모 팡나 보노 간다 머루이나 우클곰바 타밀롱곰바 세나파티곰바 산딜곰바 시모이나 NPF 기 캔디데이트 시 남다나 얌 까나 보 호나비기 그놈슬레 하나 수마리라 망아라 까바니 아두나디 마코이 by force sinra kadu mal hantaki matang su NPF kana na bo jana BJP oidini adu kadi madugi thetule de ozagi prospect yam leira mase yam han ki gedram lakdi khangi adu rishu prajana nunshi bami aduri prajadi party ri yant bani ko jende di apha bami right candidate nunshi re bani vote in sin munun de togud bidina trina hukum shu tori midna prishoshim re ka badudi victor kishinkari badudi aduna aidi madudi thaje bidi leitre jimin shuroi no phapta yosidi haike haishnu ekhoiga pambe tugni bidi force sakti de satya represent force sakti di aidi kya thaje tre khara khara di light lerem bayai werum shu yamne factor di wero ai khalle ado oza hajiksi ozana sembat kadai bikan wase khoi singai kendra se anta mi hutsi ode kari no sembat ken khaliba area se develop to honge khali se kari aina develop to ge hene khan bisi lampiam waterable with bedu adegi thongama thakna be ishin electricity woruena nang sai pro education do dai dim importance be ni ko education lo ino propani nung shin da bisu ai ko ge marak da apaba tabak to na bisu education lo ino pa di education da ai ante emiliani du su ai heremi Victor Kishin ay unere, Prishoshim bay unere. Kari no na may tiuza loin no putoglaga. Kari shu may tiuza tanto na lerse. No koy tuming le bisi kari no. Assembly shu lawviya trawa. Kay kangang peritori. Temyan mo de yam sachi ni sopni ay loin mo formal lore ni ZD office tiki. Deputy CM ni honorable deputy CM ni adu bo tabdi shu to tin ma ni. Kari were ay di phapta de lampin thong igo. Angapani kibo kiri ni 지시 구팅이 타 구팅이 인시덴트 토에 다른 데나 가버리 슈 캔더레나 슈 셴셴데 에듀케이션 뭐지 뿌라 ignorant okay 오자우지기 거기 싱아이 겐라 만웅스타 tourist ki oina develop to biya area sing kari madu pasayam tan biya madu 85% tore ai madu shoina lak dori kechai da tagi natana kechai da chimbrayam thopni modim punda Mimin cepa lamni tourism thamgini madu da egi aim jisamida ma thamde yati nagaland di boundary ni ai shoina madu sha amatuni ni addige hoi ato pudi khara di lere phajatra bishu khara di lere adi develop to biya ba khogi pesa sutan biya ba development opportunity su pi biya bhai tare oi madu di ai shoina torukani tourism yadudi azado marwoina khogi hojiksi laiba pursida khogi singatam ga se deep divide ma manan bagi mo mayam kan leiba do tasina praja people to people gi thamoi de nung sinab di dum leiba simbagi problem se khara di dum thingna bi ka dum male oza kamai tackle to gun madu aine khamba du di very few people ni mayam di ko nu singna leishe ya bi du leibini tackle to ga ba ba si di ai gi wakhal lo da khoi gi Christian society is the important amani
कोई के बाइबल ला जिशुने है you love one another ni madu tak ke de ni ai pastor miyam shu ai unare madu khara ta o ado election the force to ba khopdi yaroi be du khoi ama thu o e master le pastor miyam shu ai unare MPC ki pastor unare tangku ki pastor unare dalorong ki pastor shu ai ure ado election the mal le pe yaroi mal le pe yakini adu shu le gunu maran di people ni church to guni apa ba du di thakka ke de ni aduna adugumbo otni bidi to de pay no koi khara appeal to bi wa ba ai to ni ado ai ko mi cha manipur da le ri ba community myam se amma ga ma ga nu shin ma christian gi spirit you love on another drive ni ado da shaka o ai ki preaching we ni message we ni ai haire ni yam ngaji ozana ta singnama khogi mari leinaba khogi church ki leader natra tribal leaders sing myam su unadana any maitai gi bo oro any ethnic group ki bo oro unadana khonadana ngasagi nungsi sananabagi mari si thamnanaba sagatnaragadi akhogi khogi phattaba singnaba thasda wakhan singdo laknaragadi ta singnama nungsinaba fruit masing ta porkani haba wofum thambibga loinana matang so de break malojake break matungda khoi 200 ke impact news ke aspiring candidate biyang tadam laibi Sunflower Play School Chimenong Konani Kara admission open for 2017 for daycare pre-nursery, nursery KG, monthly fee for daycare rupees 550 per month, monthly fee for pre-nursery, nursery rupees 400 per month, monthly fee pre-nursery, nursery plus daycare rupees 600 per month. CCTV camera operation in all the rooms. Post vacancy 2 teacher, 1 mother. Date of interview 9 January 2017. Section start from 6 February 2017. Van service available. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Aspiring candidates brought to you by Northeast Dialogue Forum. break ki matungda aspiring candidate miyang tabriba punam ka amkhana taram oksari adom ngasi yang biliba aspiring candidate asi singai assembly constituency ki BJP ki ticket ta mikhal thena gani hana thopir eba aspiring BJP candidate oza azani hana former minister ni ozano jita pi ki badu ngasagi nungsi da bakam na pur kadigi ka bi wakhalondu yamna phajere madu thabak ta pangthok pangam su obio jamu makhata na khangjening si hojik akhogi manipur da yamna asoba issues and challenges mayam kholare masigi issues and challenges mayam si masi ozagi mota akhogi pan paliba sarkar singsina madu yaurba MLA singsuna magi kendra khatangi khanbagi akhogi madugi phol mambra akoi punna unitedly akoi manipur se sakhot mina jab yade ka habagi khanbagi mami ama wat pugum manbra akoi dang asi division mayam khak lei ba sakhot pagi akhogi lamjen ga si khenari mayam se madu le re madu chiki pobi led government sarkar sina phajane yin shimbaliti oi Imphal city asida moina phajane shimbai se egi shunu ngai beli after all city amagi nako koile chin shu raim pd phei ai ning sai pang ki bidi chalu ukung ro to ukung tong ro to chepe yatre mina shumai nai ni phau thare bidi phau shu thop ya na leri ne he nai angapani ukung tong da dum mai thum ai na MLA Prisho Shimbrega Victor Kishim Bushway masunu khuni yin to be ya re ne MPF ya du ji thato ma di thabato gu de mi di waiti adu na haire ta pi haibra hai to so ai khante ai mama kai khu shaib da u de ke na la ya te bu ai congress wi te de be we re ma de ai bu un be ya roi ai do ma gi pi ai do mai ta top ni ai former minister ni ai het put ni u ne ke bi ya ti ama du na tap di oja jadi PGB ni ai u de be da ka kri we un re be ai di hai ku do re ma so na hai ku do re ma khri ai bu chen de
ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯟꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ MLA ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯊꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ MLA ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯟꯕꯁꯤ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯅꯤꯅꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛꯀꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯦ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯐꯣꯜꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯡꯈꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯆꯠꯇꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯜꯍꯤ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯆꯠꯂꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯆꯠꯂꯦ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯤꯚꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯍꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯡꯆꯠ ꯆꯠꯇꯕ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯎꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯂꯛ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯨꯔꯤꯁꯣꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯂꯥ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯑꯃꯔꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯎꯗꯦ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯃꯁꯨꯋꯥꯏꯗ ꯃꯤ ꯄꯪꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯗꯤ aduna aina mo khoi su advice story bini moro when aina education field to ni su ta mitre ado awa bini oza adum de khogi singi MLA ntaga minister singi mindset se hongdok pa ma mathau tar ba hojiti maramdi mai kendra gi heta kaw ki bigi posa ma sakwa thrang da miyang sang busi war pa infan da le kaw bagi masigi culture se thadok poi matam yorba modu ni modu culture du thadok ko dubni ni misai pamba ni kri kiye mantri ka na bugiri ni kir bi to o resign to ai kire ai life threaten to re ai di to ke hai da resign to budi phari da na mantri amana noma e kuruntham sahib da ma mantri were be ka de constitution su pike aduga awapa ukhung ya wapa ching ya wapa su khara pangke medical care health gi da ching hun ti ni kon un ke hai ro hari ni ikai re ba su ai dia chung ba pau tak tam ke moi nei bu ki bi kri no ai chumji chumi maram matama ma da ko cabinet minister ko puran mani kai khanya mani chene bi shu le re ni yam chini chene bi shu le ni ma na thabak do bu do pukin chin what but chinde ngam bi mai te ro ngam ba khante phajana ngangi ni machin di thabdi tu te ma du ni ma ya wa bi oza ji simoro ina khogi congress na hai si 15 years of congress rule da khoi manipur se amuk to u khidri mong da hiram khuding te in all fields se am sakhotle ana lang sang da education da industry da road communication da hiram khuding te sakhotle na haidi da oza so matim di urami oza matim ma minister uramani na 15 years da makhoi na claim troba yam patana sakhotle se yaning bra yaning da ai yanin ti government par ibni center shu government le ribni moi gi matamadu paja na to bu chu yari ni ba ai shen ai di ai koi gi matam chi hi manga do ai koi gi pobi shai ba shi tabli phajan de to ri ni chen ta mama ne ge wa khul chi le be kum to ni ma gi last moment han tagi last time ado ni ma gi shore pa shi di ado di gi ni chi mi ne shu ma bu ya te bu do ma na phajan na wari shara ba phajan na kari kra to ro bi kari ge phatte gi jimi shu gra kari gi nu shi te gi oza to hojik si yam kan manipur to ina thok pa hai tare khogi maro ina sing the base of organization myam singsna makhoi na pamba demand si happy da kadi economic blockade heta to masina wahali de manipur praja loina wahan ba sigi concept se yaning bra kari to honingi mashi haibani yam na wa bali awa bali ji ni shu phap ta bi awa bali block queen to bi ya ro khoi hari bini hoi nongai te ba pung ni pen te ba di le na phon tok tu na hata mara anira okay adobo ashu queen na thani ya hun cha pa je ko myan shi be ta ri ne ado ma do di yang la ga khara kon thop di pe bi di ai personally pil di to re ko ado wa choi na chief minister shai pishu kai khun shai pishu hai ni ba di au chief jail la pha ji na thang de ba kai tong ka me ga secretary Samuel Ibra Sede Brahma hai thatu le wari shaw ai ni ko ni atun je le thum do wari sha tar bi kara pha ba pro ki ni
Farsu patra baishu community amagi president ni na secretary ni na mayam shu moi meeting chang laki hare kani ai koi bu shik te bini maram khang lo shu khang tar shu thato phaje nawari sato che bini koi na dumai le ti aro ya bini ado ibo bin shu ma do yam adam wi to ni ti supreme court gi order ni ado ada ni supreme court gi order shu apha ba thab to bu di thato pdi shu ya ina thato la gai khoni shu une ge kara kara pajan wari sari ko isi ko aina मैं तो सेटल तो नहीं बनिया वो तो था तो न जेल था मैं शू ऐशू ऐगे कम्युनिटी आमागे प्रेसिडेंट ने ऐशू फील हुई इस मस्ती फजे तरे अभी ऐशू हानी में था तो लोग ऐको ऐशू है सी दोगी पत्रे apa bamo the progressi aku nuisin the bamo the process ngam bisu ya aduma poza khogi ban blockade ki culture simadi lehinda bane di fain khan adu di culture madu di ai khali okay wasa chima ka ta na mulak sini koi manipur da khoi naga ta ba area na south nagaland nagalim ken hairak pa kuki district khaina ga khoi kuki len he tan pa ba manipur gi lai ba yamna pik pa jati kun thani pan gi mathak ta lai ba macet lai ba lam chi am pik pa sta ai khoi gi hoji puthok na ri ba ai gi tongan ba home den state food kai se masi manipur feasible oi bra masi in the long run masi na manipur bu kana gadra kana roi dra madu ni ne idea halama we na ai Manipur the government office the official way na koi nishu ai lap ni ai wakhan ni ai di madu di to hin te bini to hin te bini kori ko to ke understand ya ma kha de to she ba miyam pul laga adu bo ko ki hung le saw le ai na hai ba shi di ish madu di ai kamen chu ajen shu pinin di okay oza dubo akhogi manipur gi kano dlai oza seu ziki emile mo idana natraga minister mo ina mugla ekhalasi bjp government la pam tamda manipur gi chawkhat gi sang se kadam karam gi sang da karam boda emphasis se pinning area sing specific area da simadi khoi chawkhat ran ba yadre khoi sumaina akhogi niam dana le ba yadre karam boda focus se kai kai da pinning ya maro aina moro when focus bini health care ma le re ngisai pankham bi education le re game in sports every village da district di khara di yare every village dishi game sports se chaukhani ni maram le sports minister we rim ayam ke mi ni aina hyderabad de pure delhi de pure manipur ki sanation guwahati de pure mapungya maru de pure ai am honor to be ni ai manipur ki sanation de phaje budi ki prime minister ki lunch phawshu ADO ni we invite to ni manipur ki sports phaye na ai bushalam chu matama the PGB ki hochi ki adal bihari ne were me ba ai bu kucho thank you very much hai ne to ye aduna ai wale khongkan de sports ki le ground khan de ground su pa chen champion ga sanoration do ding matam problem ni mani pung si sanoration da yo ki de player ai ni khale hochi shi le ri da na aduna ai sports ki ase dai di thawe mu yoni ni okay za du maru ai ti hosi khogi state ki economy ma lehin bodune khoi chi matam punang te center da tangjar ga leibagi begging bowl ana khoi sum ni dra sum nei re isa economy fagar han basi amathau tain khale adu ani subada khoi singtam loina sakop pamana na sum nungsi na ba hena puruk na ba khogi communication connectivity si mathau ta hai sidhi karam ba new idea puthok pining khogi economy fagat na bagi posak simaga adu communication gi post ga khoi singtam khogi district headquarter adagi subdivision area ga se karma makhangi connectivity si pa connectivity every yam briduna number 1 di nushin da ba ba sini moro we di connectivity every nushin da ba bidu ni ba nushin da bi chato chishin to bini lekini adu lambi do phatta di satok se aduni ngasai ne pan motori por road we tre bikramai chagi na hochi chalo na ya ro ba kachai chalo ya ro ba motori bodi we rob di lere adu motori bodi we ti ba aduni ni motori thadra ga yam sim ki ba adu motori di oi da we tre hochi we tre adu ko hauji si maru ina sahi manga am da sakar na ta sena political will le ba mathau na le ba sincere ga di akhoi government amana sahi manga da sakhot thorang se tuki matik mang da sanction bangam kre ado zagi mota kariba BJP sarkar ma la kan de manipur gi han khai gi le film se sahi manga da kadai ho kari to honing bi wakhlon le do ai gi to ni ma du di ante manipur
Manipur state si oina mu punna yengakpada punna yenglabada aine kari hairu guni administration chap chane thamgini aine yembada chindi di administration leiti masudi su law and order su leiti number 1 law and order phajat biyati law and order phajat rabdi father lebi su kinare lenin tere ukunda lebi su lenin tere termian lo su madumanga anta paire bishi administration di nil niku modu tachi ko mo administration su kare su leitre jingsi jineshi banto do na lere bani yamane su shakkar laga enensen waitre bisu enensen kumna sashimba faction amani to shimba adu mo su yam lere bani adu law and order leiti bi phatabadi wei ai do okay habadi administration si ozai sahi manga gi sarkar si le gadi sukso jano je administration se each and every part of Manipur le hengani habani adu gadi development lakre habani yamnga je ozaro boina khangjening ba natraga ozan gi tanjam tang lobiu maroina lakadri ba mikhal si ga mari lena na akhugi singai kendra gi praja asu Manipur praja miyam da aspiring candidate oina kari habining bale photopi aine phontok ni medi BJP pe wopiu BJP wopiu de oji moti na ngapatori du Manipur du ayeshu mane wonderful Manipur shemgini wonderful Manipur ma propato to dini beautiful Manipur product de bokone kini lovely Manipur product hotne gedebini wadu dini ai azuna praja miyam na BJP de wopiu habani wopiu anawa ahomba achawa homba ma purukle she okay yam ngaje wonderful Manipur mo shemle shebini duna okay yam ngaje khoi oza jana BJP the vote pibiu aduga Manipur se wonderful prosperous sakot pa adumna ba makhangi Manipur ama oirakna ba pibungam nana ba BJP the vote pibiu havini yam ngaje oza ngasi aspiring candidate 2017 da lapi tuna ngasi unabagi tanza am khak pibi raka akhogi maro ina Manipur prajam sung singai kendagi praja singda ozagi wakhalon karino mikhal kai gi thengna ngeno karam sakot thorangi meeting lei hamna singo mayama pibi bagidama amuka na thaga sa phondok sri thank you Dona meeting tabirba punamotagi mathangi aspiring candidate edition fogi onati meeting tabirba punamotagi kainaba yathang ni jari pinabis